Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ngalokhulu ukuthi thoba bazalwane kangihloniphe. Bukhona bamake shongwe mfundisi. Hloniphe lubito lwakho make. Ngivusele makhosikati onke ke egameni lenkosi. Nami ngivusele kubafana bembubu babonile make nami ngiyacalata ngingcenye yabo nami make. Bafana bembube ngingcenye yabo. Praise God. Kwafika isikhathi la khona maka umthandazo wami wema. Kwathiwa nje ngithandazele emaphoyisa kuphela. Ngoba iAntichrist mase iqale kusebenta kufanele bese isebenta ngemaphoyisa. Ndike kufanele sibathandazele mbamba sime emva kwabo. Nakuqala nasifo nasi wangitshela uNkulunkulu ukuthi sitawuhlamahlama kakhulu bonesi. Emva kwabonesi sihlamahlame emaphoyisa. Emva kwemaphoyisa sihlamahlame bafundisi. Kushaywa lobuholi kuze imvu la ngaphasi ihlakadele. Kodwa ke lesimo khonta ukuthi ne ungetula kethuswa dimo. Akethuswa futhi akajikiswa dimo. Make umuntu uthi akabonge ngithi angibonge kuqala ngingakalifunzi nalivi. Ngibonge lubito lwakho ngoba lubito liyahlupha lubito. Uyabona kubitwa umuntu munye bese kufuneka labanye basupporte lo lubito. But la kholweni kunenkinga kubitwa umuntu munye bese sikhompyutha naye. La kholweni nje ngathi kwendekana usathane ushanisa ngetinhloko kubitwa umuntu munye esikhundleni sokuthi sisupporte lubito lwakhe sikhompyuthe naye. Nami sawuqala yami yabomaka. Nami sawuqala yami yabomaka. Awukabitwa. Awukaniketwa. Kuniketwa bemunye bese labanye basupporta lenkonzo. Sanibonani bomaka egameni lenkosi. Sanibonani bomaka egameni lenkosi. Ukubitela enkonzweni lelikhuni kakhulu ke make lo. uNkulunkulu lenkonzo yabomake. Ngoba bomake ngimve kahle make thola nakathi baye bese bathi bafati bacinile bomama bothathekile. No, akusinjalo. Akusinjalo. Ngike ngafunza livi ngase ngidinika isikhathi sokuthi angilinake lelivi. Lithi lelivi encwadzini ya Luka I think 16 verse 8 ngoba nama ngisi computer. Ithi lelivi lomphathi wabe sewuya siyasidumisa lesisebenzi lesikhohlakele. Wasinakekhetha kusidumisa wathi bantu bendlu yebumnyama abantwana bendlu yebumnyama bahlakaniphile kunebantwana bendlu yokukhanya. Masingilifunda leli verse ngagijima ngaya lakhuluma Jesu khona. Uthi Jesu hlakaniphani njengetinyoka kodwa bese nibamnene njengemaduba. Lokho kushoke ukuthi khona into longayifunza kunanga umuntu lomubi. Angiva khona into longayifunza kulomuntu lo ento lomubi kule tento takhe ledimbi but ungathathi le tento ufunze letindlela. Angiva ngabe ungathini emakena ngithi mine na uphuma la uhamba ngoba sathana kaveviswa wena make shonge ukuthi umfati ubuye emthandazweni. Sathana uveviswa ukuthi umfati akabuye emthandazweni tabe sewendana. Ingaba ngathini nangathi mine na usuka la yemaka sowuhamba uyophila njengengwadla. Angasho ngizoba ingwadla. Nithi awuphile kwengwadla ngoba kunenkinga lekakho but asophilise kwengwadla. Ndase ngibutha ukuthi ingwadla iphila njani emsini. Ingwadla sina yewena engwadleni
engwadleni kude umuntu lotshela indvodza ukuthi akudiwa mahala la. Kodwa ngisho yinye indvodza lengakutshela ukuthi nangiye engwadleni yami ingishayela licingo ithi yebani ungedi mahala la. No. Kude kukutshela nje wena kusakiwe mahala la. Kusho akusho yona, kusho la kuwe. Akiwe mahala la. Ngoba lapho asinawukhena nje abakuhlanga bethe eminyango athi hayi biza man akuthi ma how busy man. Why are you frustrating me? Do you know what? One day is like a year ngakuboni. Unemanga bekunalenye la. Bekunalenye indvodza la. Wena nakankena. Uthi ubeke nelidoyela lapho ngasikwehla umgololo. Jesu Kristu olithemba lethu nokuthula uyasibona nefa lethu liqinile esulwini lingethintwe amaselalo nefa lethu liqiwe esulwini lingethintwe amaselalo uyo Kristu owakufa nayo mimi ufa wamatula wafuka neni haleluya imifalo lopewa yakula wafuka tu neni haleluya imifalo lopewa yakula nantithemba nabo alethulo salibheka sela ukobana shengela liphezulu ngobujesu libolo Jesu libolo bukala. Lokho kungitshela ukuthi uthi Jesu ukhona into longayifunza enyokeni kodwa ungabi inyoka. Khona into longayifunza enyokeni but wena ungabi inyoka. Praise God. Praise God. Ngicela ke bafana bami la ningishayile nakulokutanga ngishumayele kahle. Mina angivani nalabo hlasi nawushayela ngifuna ngathi awubuhlanya nje awubambi kahle. Yes. Ngathi nje ule mahlathini bo David Masondo ngoba lama keyboard ngiyabona nje manengi lenye kufanele kokuthi ngilalele lenye ifanele kokuthi ibe i-lead guitar noma ibe licilongo at least. Kungentiwa vo yinye ngoba kwentiwa vo yinye seyiBabylon leyo. IBabylon leligama lithi Babylon lisho ukuthi a confused sound. Amen. So akufuneka ukuthi bese kuba yiBabylon. How amen. Amen. Ngoba angikhona ekushumayela tinyawo tami tingakanyakade. Boma ke sanibonani kulabanga ngade ngwakamsibi sibongo sami. Ngingumfundisi nami la izakhele. Legama lami ngingushoti angitethanga ngalikhanza likhona. Futhi ngeke ngisalishintsha. Ngindvodza imfati. Munye nebantfwana labanengi.
labanye bantwana wabakhanza vele sebakhona but before afike kwabita ukuthi ngimtshele lo lesithandwa sami ukuthi ngambuta nje umbuzo sasi engagile singakashathi ngathi awuthembi utawukhona yini kuhlala nami wathi ke yena ke wamavuso kanti unjani wena ngathi hey mbane bantu mbuya khashane kodwa nje ngithududwa ngumthandazo wakho lothi wawuthandaza nga94 lothi inkosi indvodza yami noba isejele noba isechwaleni ayiphenduke ifike kimi seyiphendukile umthandazo ke lengamkhanza nawo lo mkami kusho ukuthi mina ngalandwa nguye echwaleni wasikanzi wena ke unjani ngathi hey kulukhuni ngoba sikomfanfera kunokwendeka sithi siyashumayela ngala kubomankayane bese kuba khona lo phakamisa umntwana haleluya endele bomakhelwane babuka kusile simongo ngiso lesi manje lelihlazo yabe sowulithini wena wathi ke lo mntwana abantu nangabe uNkulunkulu wakuthethelela onke lawo macala bengingubani ke mine ukuvusela wona ndakuthanda nawo ngeva lekhathi enhlitweni ukuthi Nkosi ngiyabonga nguye mbamba nangake ngikutshele ukuthi vele uthi tena safikile ngiyaxolisa nginibambelele kodwa nje kumnanzi okushunyelwa ngumuntu umadi ukuthi uqhamukapi sithe seshathile sesilaphana izakhele sengimfundisi khona nginaba besikhova mina ke ngithandazela abantu ngiphinze ngibakhansele futhi ngibenze ngibakhansele futhi besine business meeting libandla attendance sakha lesondo lesikhontela kulo ngeva kukhala licingo ke ngaphuma ke ngoba ngangisanza kwakuba nalo lo licingo uyabona na usanza kuba nalo licingo lisonokhala hallo gijime ngaya ngaphandle hallo ngeva kushaya intombatana ithi angathi lokho singikhulume ngithini kuwe ngathi awukhuluma mbanami usenza wena le right la kwende njani wathi umntwana ngiyakuthanda kufunza but nyalo sengemukekile lilungelo lekufundza ngoba lo babe labe kangifundisa ushonile hawu usho ukuthini mfana uthi lo babe labe kakufundisa usho ngani ngibabe wakho lokutala noma wathi akasiya kangidali ngathi babe wakho lokutala kwashonapha wathi angimadi asingahlupheki mfanami ukhona Jesu nangabe bobabe basemhlabeni batala abantwana babalahle ukhona uNkulunkulu ongabalahli bantwana wena mfanami unabo babe lababili emhlabeni unababo wasemhlabeni lo lahlanako bese uba nababelo lusezulwini lo ngalahlana emeleni mfanami ukuphe lo babe wakho kwathi wakabani athi mfana bathi wakamsibi athi laqala labuya phasi livi wakamsibi kuphi wathi umntwana bathi wakamsibi engutheni bathi ngaphinza futhi bathi ngibani wathi umntwana bathi ngushodi lanqipha kakhulu livi masukuphi umaka wakho ngibani washo udalwa ngamuphi umnyaka washo ngathi awuye nangibuyela lapha ngoba ngangisho umkami lapha esitulweni nangibuyela buya sengimajokololwana awubo babe bamane badiluthe nje umfana ubona kahle nje nasethi ngasahambi kahle thina wangibuta ukuthi sekwente njani athi hayi ngakutshela ekhaya ngoba ngakutshela ekhaya lasifika ekhaya ngamtshela wathi manje inkinga kusoyini uyasawumsolo soya phela unasuyalimala nyalo useyini ke ngoba labantwana wangitshela ngabo bonke wena hamba kanzi umntwana
hamlanza umntwana wena ngamlanza umntwana sahlala naye baphathana kahle wakukhanza kwemfana la wakukhanza kwemfana la ngomlama ke shonke ngithi ngiyahlala ngoba uNkulunkulu wethu umuhle bazalwane uyayishintsha ihistory yomuntu angiphuye ngisisi wami titulo safika nami kaManzini phela ngisuke esigicini le angiphe bosofa manje bosofa bami sebephukile manje nangithi ngiya nawusiyangena bohlala kahle wena kunene ubona ungalimali kuyasuka lokho emfana ngekho ngiyoshumayela ukuthi kumake yemaka songitshele kahle baba kayingani kuyosebenza uthi ke maka hawu uyasebenza mosibaba wakho uthi hayi ngisho mina into yokushumayela leni bekushumayela bayashumayela nje nalabanye wabekisa ngalabanye bebashumayela bavuke bayemsebentini bayashumayela nje bayemsebentini manje yento le lento yakhe mina ngiyimele lento yakhe la khaya sobe ngiyosuluta le black and white njengawubamba umoya ngalento yabakusaka sebenzi siyoma nathoni nje into letinto wathi kumkama sokuhlale phansi mfana wami ngikuchazele wasinaka sasokuhlale phansi mfana wami kwahlala yena kuqala wamavuso kanti uhlala kulesitulo lesi wathi uyahlala wathi hofo kwathi uyabugqumukela nje wentanje angisafuni ukuhlala ngilalele lento yakho ngihamba but wahlala naye amthengele libhuluko afika wathi umfana uyathi awuna choice wena ungaze uthengele mina ephepha usho umfana amthengele isicathulo hamba ulima ngaso engathini Kiyamethemba 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 wethembekile baba ake shayeleni bomake bafikile madoda seshayeleni bomake tani ake sibangene umsindo wenjabulo ake sibangene umsindo wenjabulo hallelujah Jesus oh Jesus incwadi yaMakho chapter 4 verse 35 sitawufunda naMakho chapter 6 ngiyacela ke ukuthi uwabhale lama ungacansulwa ngemavi ungacansulwa ngemavi praise God mbamba sitekuhloma lapha bazalwane nakangitshela make uthi sitekuhloma ngoba la kusendlini yezikhali oh hallelujah 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 uyangifundzela kambe mina kethu make thala uyitekile lenzaba le lokuthi bathi buta kusikanzi ungibani uyathi ngitawukusho mina namhlanje ukuthi kuyendeka sihambe naye eJesu sinsasinziswa but singamconzi ukuthi ungibani ngoba kufika letinye igaba kufika letinye cards bese lengqondo yethu ibuka le situation ikhanzi ngedulu kwakhe kanzi ake sikhulume nemaqiniso kude lokuyaba ngedulu kwaJesu kude lokuyaba ngedulu kwemdali malibonge igama lenkosi 1 2 3 start
abengakhulumi lutho angasebenzisi imifanekiso. Marko ya usho sihloko wena. Funza verse 35 ke mfana wami. Kusihlwa ngalelo langa Jesu watshela abafundi bakhe wathi aseweleleni ngesheya besuka basishiya siqumbi sebantu bahamba ngalesikebhe labe kuso kwakunalentinye nje ikebhe lebethambisana nalesikebhe kwesuka lesikhulu hayi wena mfana ungaboqedzela mfana funza ngithi mina ngiyakhuluma uyafunza mina kufanele ngikhulume wena ufunze awu amen hawu amen baya ngesheya kunaletinye ikebhe uyabona make ngisite kuwe lendvo lobitelwe kuyo ilukhuni ngoba labanye bathi ayiyona lendvo loyimnanzi kanje akaceli nekucela nje ndvotseni ukuthi uyapi akasho iqalileke iyonakala phela mina ngithi mina ngihlala counseling ngihlala nemadvodza mfundisi hayi sengifile ngumthandazo kodwa nakabuya hayi ngibhemangelwe emfu kusho indvodza si angifuni ke bala bente lokho ungasoneli awutshele makhelwane lapha ka 2 meters ungasoneli tshela makhelwane ka 2 meter ungasoneli kunemithandazo make akusiwe kuqala simakethe wabitala abanye yonakala lendvo sewubite wena ke lamhla asiyale ingoniwa lendvo kukhona nje usangasakhona nje umfathi longasahlali mbambe ekhaya kakho uhlala le emthandazweni ubuya njalo nzima lingala abuyelele emthandazweni abuya njalo nzima le mfotseni abuyelele emthanda akasahlali mbamba la ngekhaya angifuni ke kube njalo la ningasoneli kwakunale minye imikhumbi ngoba losikholwa nje kunale minye imikhumbi laqeleni but lele minye imikhumbi lekhona lamaqeleni akekho Jesu kuyo cheka kulomkhumbi lonawo ukuthi usekhona yini Jesu kubeka mfana wami kwakunale minye imikhumbi ihambisana kanye naleyo kwesuka lesikhulu sivunguvungu kwesuka lesikhulu sivunguvungu emandi kwavuka emagagasi funza emagagasi angena esikebheni adzimate acishe asigcwalise Jesu kodwa inabelele nje ngemuva esiqamelweni Jesu abengemuva esikebheni aqamele emcamelweni ayi maye mnanzi Jesu alele bamvuka kuthi kunesivunguvungu Jesu ulele phumlile ngoba ke thuswa tivunguvungu akanyakatiswa futhi tivunguvungu sanibonani bafunze bakhe bamvusa bathi Nkosi bafunzi bathi bamvusa bathi mfundisi awunaki isifa walala nje sifa wavuka wekhuta lo moya wathi bamba kancane ungabothi confuse atindvo nakavuka Jesu akazange ekhute elwandle wakhuta lo moya lobanga lo lwandle ikinga yethu emakhaya nasekusuka esivunguvungu sizama kwekhuta lo sekhute lendvodza kanti kufanele thine sekhute lo moya wevuka wekhuta lo moya lo wentana umoya lobanga lo lwandle wekhuta umoya wasuyakhuluma nelwandle thula uthi nya uyeva lokho umoya wekhutile but lwandle sowukhuluma nalo thula uthi nya haleluya thula uthi nya umoya wakhawula khona lapho umoya wavela wakhawula walalela wakhawula khona lapho ngisithandzile lesihloko ukuthi hayi kanti ngiboni lo ulalelwa nayimimoya wathula kwathi nya wathi kubafunzi nesabani kodwa nentiwa yini lokuthi nibede kukholwa bafikela kwesaba lokukhulu kwaba ngiloyo wabuta lomunye athi kanzi ngubani lona wekhuta umoya ngisho nelwandle kumlalele ake sithandaze isethembiso senkosi Jesu
siqine sithalala nokuba siwa isikanye singewise thembiso izethembiso senkosi sibile sona sekhele nokuba siwa isikanye singewise thembiso Babylon wele Dethembiso takho babe Timile tingu yebo babe tingu amen Wena babe usekuyawudlula lizulu nemhlaba kodwa kuyokwedlula nasiceshana selivi lakho Wena babe wathi siphetho singakaqali isitalo ngoba uNkulunkulu lwadala awudalwanga sesiphambi kwakho Nkosi kunetivunguvungu letivukile kodwa kunye lesikwadiko sesifikile kulendlu etikhala sesite uhloma ngegama lika Jesu Kristu leyinkosi malo ingcwele silithe usilithe letikhaleni letingito egameni lika Jesu Kristu sihole usiholele maqinisweni elivi lakho babe siyabonga kusitakwenda lokho kudunyiswe ligama lakho Jesu Kristu leyinkosi amen bazalwane siteke uhloma la asikethi kutawubonana kodwa nje siteke uhloma nguloyo kufanele aphume la aphethe takhe ekhali enletifanele lehambi leya ngoba tikhali atfani tonke awu bazalwane khala atfani tonke uyabona nje futhi nekuhloma Ephesians chapter 6:9 qala kufunda ku verse 10 uyanti ukuthi tikhali atfani mbamba tonke ngeke nje uhlome ngelitshe umuntu etakuwe ngesibhamu bayezama nje ngaba ngimezamo nje but lokho ngeke kuze kukuside ufuna uhlome ngetikhali letingito futhi ke akubambe lokho ukuthi kuhloma sibili akusiko makesho ngekuphatha sibhamu ngala uphathe ecelemba ngala uphathe isikhali ngala uphathe tonke letilimato akusiko kuhloma lokho kuhloma sibili kunikwa lwati kuhloma sibili kuniketwa lwati uyabona lo silanje mangathiwa nayi yahlasela iqhamuke eMozambique bese kulandwa thine la sijijele ama AK47 tibham nabo bani nabo 9mm ngiye ngive nje kukhulunywa ngwathi sinikethwe kusiwa asambe siwa ngabe beva emanti ngathi ngoba asati lutho ngesibhamu but bani labantu ngesibhamu ngilabafundiswe ngesibhamu malibonge igama lenkosi malibonge igama lenkosi ilahleka phikithi kanilenzaba ilahleke lwatini site lwati ngala lasikhona khona ikinga lesinayo sinelwati kakhulu ngesitha site lwati asikahlomi ngala sithe singibala ngala sahloma ngetikhaltangale ngendeka abantu bangangifa kusengisini sanibonani bathandwa benkosi Hallelujah. sanibonani makhosikazi wathinta umfazi wathinta ingodo khuluma wathinta umfazi wathinta ingodo uma besingafunza sifunze tino letifanana nasi njengalokhu Jesu athi funzane enyokeni uma besingakufunza lokho ngiyakuthiya ngiqinisile boma ke phela ngeke uzibafunde nase bafunze embamba okubuke nangumfowethu waAhabu wena uthi yebaba kwinto injani wahluna manje wancuma kwinto injani uthi akusinona bhodini
walene sivini sakho kwathi indlela leyo ngiyindlela kuba inkosi leyo sivini sanabhoti mina ngiyakunika wasithatha kanjani wachiya kimi umfati nje angazathi shiya kimi convert akwendeka akwamfundisi wena Genesis 27 ndakathi mfana wami ngivile ngeyihlo kusilamhla ufuna khipha sibusiso angisifuni mina sibheke kushos angisifuni sibusiso sijeke kuJacob zakho siya isong funa site kuwe sheshisa mfana wami asente lokuthitwa athi umfana make utangibambisa umnakethu hey uHarry mina hey uyangibona nje ukuthi njani wathi shiya umfati nje angasabe serious ngento athiya kimi wena yawulala ibonene yinye nje ingafuna ukuthi umfati ayente funa bese ufunza kuhloma malibonga igama lika Jesu uthi umpostoli lapha so kwekugcina bazalwane hey senithandazile yothi ungathandaza bese uyahloma kwekugcina inani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu lamuhla leli verse lelisho ukuthi thina emveni kuba sesithandazile asihloma qinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu awu amen hlomani tonke tikhali taNkulunkulu hlomani tonke tikhali taNkulunkulu kuze ntoba nemandla uba nemandla ekumelana nebuqili basathane alisho leli Bible ukuthi ntomelana nemandla asathane kodwa lithi nitomelana nebuqili basathane okuthi sathane Colossians chapter 2 verse 14 na 15 solo emukwa tikhali ude mandla but unebuqili usebenzisa buqili yena wathi kahle nje kusemandla wemukwa kadzeni and une secret sathane uyathi ukuthi na ufunza lihubo 82 bo verse 6 lithi nina senginente nababo uNkulunkuluwana washumayela umZulu ngalenyelanga wathi okuzelwe inkomo kuyinkomo okuzelwe inja kuyinja okuzelwe uThixo kuThixo uyathi sathane ukuthi okuzelwe uThixo kuThixo kunemandla kuyathi guqula tintfo sanibonani bomaka hlomani kuze nite ukhona kumelana nebuqili basathane nithi ningamelana nebuqili basathane ngobe asilwi nebantu asilwi nebantu silwa nemimoya ungaya inimakethu incwadi nesibili abaseKorinte sathi 10 ungifundele verse 4 ngimani verse 3 uya ku 5 but nje verse 4 noma ngi5 lolothi uthi noma siphila sila enyameni sizulu sisho njalo kodwa tikhali tethu tekulwa akusito tenyama kodwa ngaye uNkulunkulu tinamandla okubhidlita ticithe tizindlu bazalwane uma singabuyela kahle ekuthini sitati thina ukuthi sibobani live umhlaba make impendulo fanele umhlaba uyithole kithi manje thina siwesangane kanye nawo umhlaba ngoba silahlekelwe ukuthi understanda ukuthi thina sibobani uma nje thina singafunza kahle ukuthi la kulo Kristu lo wafa isiphambanweni sibobani sihlome ngalo lwati sibobani sitha ngicela ukuthi nje ubhale phansi uthi number 1 sitha singitholephi utibude wena wo singithole ekubeni ngingabi nalo lwati bese uyafunza ke 2 Corinthians chapter 2 ufunze verse 11 gijima mfana 2 Corinthians chapter 2 verse 11 uthi siyawati emaqhinga sathane bese siyawati emaqhinga asathane ngako ke akukafanele simvumele asehlule okuthina akasehlula kuvume thina savuma njani ngeke ungawade emaqhinga akhe siyawati emaqhinga sathane ngako ke akukafanele simvume uthini John 1 John chapter 5 1 John 5 ukhuluma ngekwati
Ebazalwane lapha sitohloma ngelwadi. Tshela makhelwane kaThumiti sitohloma ngelwadi. Sitohloma ngelwadi. Malibonge igama lenkosi. Malibonge igama la Jesu. Amen. Uma ufunda verse 18 nje umusho weqala. Siyathi ukuthi phinde futhi umusho weqala ku19. Siyathi ukuthi umusho weqala ku20. Siyathi ukuthi yini kanti lefunekako kithi? Lwadi. Uma sine lwadi angeke nakanjani usathane asikhone. But kuze asikhone silahlekelwe lwadi. Kuze asikhone bazwana senenjani? Ake ngikuniketha kwesibili. Sathane kuze anqobe wena ufuna asebenzise wena umside ekuthina kunqobe. Sathane nawe akamelekeli angeke akwehlule. Sathane kuza kwehlule kufuna wena umente njani kodwa umelekeleli. Make ufunze livi la lelithi singangabati ngoba lo wethembisile wethembekile. Yabona into lejabha nguNkulunkulu ezulwini ngekubona thina simgabada ibhlungu aba ngifuna ukuyenza. uNkulunkulu uyenyanya kungatshadwa akavande ngatshadwa. Lo munye umfowethu uyangishayela ungitshela ngesihlobo sethu. Uthi lo sihlobo sethu mfosi yagula. Sesibanjwe ngilokufa. Sesiku quarantine. Ngisike nokho nginike inombolo ngitomshayela. Ngoba lo muntu utawunqotshwa la engqondweni. Ngoba le ndvo yasathane lena ngintonitshela mina ite kutobulala abantu la psychological. Akusiku usubulawa ngilokufa ufa nje psychological. More special nase ule quarantine sewususwe ukuthi bantu abakho abasakuboni. Nemiyeni wakho sohlwanisiwe naye nemfundisi wakho akasedi. Yini beyasathane phela le? Uyakuva yini? Ngesikhathi ungale wena quarantine into la ikhulumako ngale kuwe uthi awuphinzi ubabona. Vele sewu ufa ungakafi. Ngisinike iqingo ngemlanza. Hayi ngimlanze. Isimanga imlanza ngimtshele ngisidalela ngivaliwe mina kungena lapho kodwa livi alikavalwa. Psalms 107:20 he sent forth his word and delivered them from their grave. Yeah. Liyangena livi la quarantine. Ngilanze ingqondo yakho. Kufa akukho endleni da COVID-19. Asengiyamtshela sanibonani washaya lo waphinza washaya wathi hayibo basekubi kenyalo ngathi mina ngiveviswa kusibathini anginelisaba kusibathini basekubi kakhulu nyalo anginelisaba wena ngalapho ngicela ungendele into inye nje buthanisa abantwana bese uyabatshela kusithandazela malume bani akaphanisuphisa abafana buthanisa abantwana bese nithandaze nebantwana. Yini ngisakathandaze nebantwana makho bade iroom yedoubt bantwana abasange babe neroom yedoubt bantwana. LiBhayibheli lisinanga beba lababili bavumelana thina nawe singavumelana nawusuka la udoubt kodwa umntwana utawukuma. Wathi yebaba sesithandazile nebantwana ngathi sewuvukile ke lokuthandaza ebantwana uvukile wangishayela itolo wathi hey mfundisi uvukile ngasekuthandaza ebantwana ngoba mina nawe sithandazile but wena uyadoubt ukholwa kakhulu lesifo than loNkulunkulu wakho ukholwa kakhulu lesifo. Yabona nje mbe bangincenga make bake bangishayela namnkosi yami bakamide basimfundisi siyacela thina umfundisi ukuthi njengalonaka lapha seyijena le COVID nawe uke utetwa ukhuluma phela ukuthi abantu abende nje ngathi angedi uyangiva ngiseso silima wathi ngathi angeyi
Angathunywa lokho mina. Angathunywa lento. Na usangikhulume ngayo, usangifakela uvalo kubo. Ngingumfundisi wabo. Mina ngithunywa ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa. Tifo tonke nekugula konke. Ngikhulume ngalento le. Ngiyelekelele lento le. Levale mina ngingayi. Kuyothandazela abantu abagulako. Bese mina ngibona ngivakala ngikhuluma ngayo. Angenelana leyo nto leyo. Awumfundi ngathi yebo, ngibite phela ngafike ngikhulume lokhu kuhlukile nakugatsile. Nangifika nje ngeke ngikhulume lento yakho. Ngafike ngithi Jesu lapha tifo tonke. Uphilisa kugula konke. Bantu ababuyele emkondweni wabo. Kuthi lo sima kathe lisimkhondako. Akethuswa tifo. Yini ungesabise wena? Ngiyathi kwesaba yifaith yalomubi. Ngiyathi kwesaba lo mubi usebenzisa kona kuzakhona ukuthola amandla, kuzakhona ukusinqoba, usebenzisa uvalo. Ngikho lento itewuphindwa njalo. Utangirecorda kanye kodwa utakufaka onke emalanga. Uze kungene. Kodwa nangiyoshumayela lapha umsakatweni wakho. Ngangifaka kanye uphinze ungifaka. Ngeke simelelene thina nayo lento. Angeke ngayisupporta ngoba sitha sifuna wena kuze sitobe wena. Nami ngumuntu. Awusanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Ufunde Jeremiah chapter 50 mfana wami. Ufunde nange verse 25. LiBhayibheli lithi simakathe uvulile endlini yetikhali. Ngalo make lo simakathe uvulele bafati endlini yetikhali. Kuthi umfati afika aqaphule nesikhali sakhe, lasithandzako aqaphule nesikhali sakhe, lasifunako ayebhekana nesimo. Asisibalekeli thina nesimo sibhekana naso. Asisibalekeli thina nesimo. Thina nesimo sibhekana naso. Anginenzaba ngusimo bani ukhulumile makela wasitovumbulula nalabo abagqibe phasi. Hey wena lize bagqibile. Hey wena kuyawusala lempahla yakho. Kuyawusala lempahla yakho kulo yamgodi loya. Bafike bembe bayikhanze selikhona. Iyaphila lempahla. Solikhona noma seyiyabola kuyafanana ngomhlaba lo. But wena solo uyaphila wena. Uqhubekela phambili sebamangele ukuthi kwentiwa yini? Asiyokupha lela sambela khona batawusikhanza sikethi sakho kodwa hayi wena dabuphumile ukhishwa yini na make shonga nje ubithe inkonzo yebafati wathi ngiloya kade oqaphuna isikhali sakhe aphume abe siyobhekana nesitha ngoba ngilo unesitha sakhe funza wena mfana simakathe uvulile endlini yakhe etikhaya simakathe ugwabule umphanza wakhe wetikhaya umphanza wetikhali dasimakathe ngalesikhathi segcina ugwatshuliwe come what may wakhipha tikhali telulaka lwakhe hayi sewukhipha tikhali telulaka manje simakathe ngobe khipha tikhali telulaka ngobe inkosi simakadze lengisomandla inemisebenti letawenta eveni lebantu. Hey wena inkosi inemsebenzi eveni la kangwane. Inkosi inemsebenzi eveni la Afrika. Iqhobile bahlomise babambe tikhali ngoba wabamba nemfati noma uyafuna noma utawina. Sanibonani. Sanibonani. Hawu nawe msibi yadlova bo. Asibuyele. Usathana usebenzisa wena nakade awukwehlula wena kanjani asambe sofunza Joshua chapter 1 mina ke ake sengibute nababoma ke ngitobapha imali lo phephendwa ka kodwa incwadi ya Joshua 1 ithini yekela lokuyifunza Joshua 1 verse 8 uthini ungayifunzi phakamisa isandla nje kutokuthini ithini make thwala wakuthiwa umhlobo wami lomkhulu lamavi wema uthini make lamave alencane. Okay, wena bothini maka? Hey. Lamave alencane ngesuku emlonyeni. Hallelujah! Hallelujah!
Edine make kusabe sikababuta bongela labanye bebangeke basho ukuthi lamava lencwadi bebathe ukuthi lencwadi yemthetho ingesuke emlonyeni wakho ayikasho njalo akunancwadi Angangwathi stayiluma la. Usho ukuthi letethembiso letila akhuluma ngato. Hlabelela ngato. But isifike sitha. Funza wena mfana amafa lencwadi yemthetho angesuki embavi alencwadi. Akangesuki emlonyeni wakho. Hey, Jesus. Uyawucabangisisa ujule kuwo busuku nemini. So Isaiah chapter 8. Ngibalo phethe isilumbi, funza nesilumbi nawo. Isaiah chapter 8. Ngicela nje ukuthi uyathi verse 10 uthi bayekele bawakhela amasu abo kodwa ngeke baze baphumelele. Bayekele bawenze njani na? Abawakhela amasu abo kodwa ngeke azaphumelele. Lamasu bayeke bawakhe ngeke kodwa azaphumelele. Dakheleni emasu Nine titha temakrestu dakhelene emasweni kodwa ngeke aphumelele. kodwa atawukwehlulekile. Ngoba simakathe unathi Yentani emaqhinga enu kodwa ngeke aphumelele. kodwa ngeke aphumelele. Ngoba simakathe uNkulunkulu unathi. unathi. Awufunda verse 13. Oh ngifuna silumbi ke la. Ngisheshiseleni. Ngifuna ngisheshiseleni. Don't call what these people are calling conspiracy. Short Bible phela. Hayi kulamalanga kunema conspiracy. Kulamalanga noma uNkulunkulu angakhuluma ngabani kuthiwa conspiracy. Uvulele mina emakethwana. Hawu mhlobo wami uyangizonda. Futhi sikisho lomfashishisa. Futhi verse 12. Ningabosho ukuthi Hayi man ngifuna singisi uva njani wena? Do not call conspiracy everything that these people call conspiracy. Do not fear what they fear, and do not dread it. Do not fear what they fear. Uyanje ukuthi isho imisibi lo mbona afake lo. Ukufakela umthetho Nkosi yami. Angenelani. Angisho kusifana basokufaka. Uyangiva ukuthi ngithini? Ngoba ifaith yakho ngeke kube ifaith yami. Angangithathi kabi. Angenelani. Angisho futhi ukuthi nami ngihlaselwa. Ngahlaselwa nje kulamalanga ngashayisa ngishayela abantu abami. Hey hayi man angiva kahle man lamadolweni. Kodwa bathi kuyangena nese madolweni. Hallelujah. Hallelujah. Funda lesiswathi sakho. Ningasho ukuthi uzungu njalo lebasho labantu. Hey uyahloma. Stop talking about this thing. ningabosho ukuthi luzungu. Konke lokhu labakushoko labantu ukuthi luzungu. Ningakwesabi. Ningakwesabi. Lokhu labakwesabako. Hey sife sami. Ningakwesabi. Lokhu labakusabako. Futhi ningabi naluvalo ngako. Nganitshengisa ukuthi ngibale kufanele mesabi. Yesabani simakathi. Yesabani simakathi. Asibuyele kuJoshua chapter 1. Uthi Joshua lemava lencwadi kusho ukuthi nawusuka la akuyekele lokuhlabelela ngale nkinga. Kunebantu make nawungakamlileli ngenkinga yakhe ugangathwa indvodza zonke lamalanga. Nawungakamlileli ngalokugangathwa usuke nje wamtshela liverse uyokuzonda ngoba uyamenyanya. Ufuna kulilela kunabani nje lebedayile kulilelwa. Akuthi shoda kutshela kulilelwa akukukhipha enkingeni but kukwenta uhlale comfortable kuyo. Yenyanya kansuka awusujabulela kulilelwa. Nayithile iBhayibheli lencwadi yemthetho ayingesuki la emlonyeni wakho. Bese lithi ke ubozindla ngayo busuku nemini. Isho ke ukuthi wena lofanele ukhulume ngako kule nkinga lobhekene nayo. Khuluma ngemphendulo lela eBhayibhelini yale nkinga. Angiva.
Uma ngabe unenkinga kufika umzala wakho umzala kunjani kule nhlupheko lekuphethe emzala awungahlupheki emzala God is in control tawugcina uNkulunkulu ke kule yami emzala kusay period nje emzala ngitakwewela ngitawuphuma ufuna labanjalo kulamalanga labatawukhuluma livi lelimkhiphe enkingeni hayi labatawukhuluma inkinga Sitha ngifundeleni sitabuyela mfana wami ngifundeleni Isaiah Job chapter 3 verse 25 uthi Job lokhu lebe ngikwesaba sekuze kwangehlela Lokho lebe ngikwesaba kakhulu sekungehlele lokho lebe ngikwesaba isinyoka lebe ngikwesabisa inyoka sekwenteke kimi inkumbi yebantu babanjwe into labayibitenge kwesaba cha mbana ngeke nje ngize ngisho kodwa ngakutshela ngoba sokukhona lo utakhuluma ngami nje ngathi lento le lolo igabatisa kanje ye covid itekubamba awohlangishayela umshana licinga umntwana wami yababe ukuphi ngisedolobheni uyifakeleni imask bekusengakabi ngumthetho okufaka imask ngathi ngiyifakeleni wayifaka yena ngathi ngiyifaka yebaba manje wasekungibabe ngathi ke lalela sisi usengaphuma noma kukubambile shintsha le language ngoba yinyi into lekufanele uyente wena shintsha le language ungekwesabi lokulaba kwesaba iyamethemba bamba kancane mvana embathothandaza abantu bamba kancane bathe ukuthandaza ngoba setothandaza la kodwa ngisina sithandaza sesibambe ikhalithi ethu sithi ake make masifika sisebenzisa wena sithi lenkinga lengiyifake kuwe ayingesuki la mlonyeni wakho ukhanza umuntu ukhuluma ngale nkinga siphelane nasekude la ngakhuluma ngaye naye uzindla ngayo naka WhatsApp ngenkinga akuna verse akunani naka WhatsApp ngale nkinga yakhe nakahlangana nabuzala wakhe ukhuluma ngale nkinga yakhe nakubhalela bhuti wakhe eJozi incwadi umtshela ngale nkinga yakhe akakhulumi ngempendulo yinyi into lesinikethwe yona asikhulume ngempendulo livi lesinikwe lona lingemandla hayi ukuthi linemandla bambani kancane bazalwane bambani kancane lento lesiphethe thina siphethe emandla hayi lokuthiwa kunemandla labangasho ukuthi kunemandla ngimi nawe ngoba khona la siwathethe khona into lenemandla inemandla ngoba iwathethe somewhere uyabona ke thina nawe la sithi sinemandla phela John chapter 1 verse 12 bonke labamamukela wabapha amandla Ephesians chapter 1:19 kithi nesikholwa kunemandla lamakhulu lavusa uJesu kulabafili sinemandla ngoba siwathethe emandleni sinikwe amandla ngoba sinikwe ngemandla alibonge igama lenkosi khuluma ngako sithi khuluma ngale nkinga sitoyivala lento yakho khuluma ngale nkinga sitoyivala namuhla ngegama la Jesu sitoyivala ngoba thine sikhuluma livi imimoya ilalele phela nasikhuluma lelivi sikhulume singekho ku doubt Numeri chapter 14 mfana mfunda verse 28 Numeri 14 kukhuluma ngoNkulunkulu qobo lwakhe uthi hey Moses batshele ukuthi ngeke ngento lokwehlukile kunalivilo abayikhulumako ngabo ke batshele
Simakadze uthi Ngifunga ukuphila kwami. ngifunga kuphila kwami Ngithi mine kutsi ngitawukwenda kini kanye tona leto tona ti. kanye leto tito Lenginive ndisho. benginive nitito Kwathi angibuke eceleni nawe ubuke emakhelwane ukhulumani ngawe emakhelwane. Yilo ikhuluma ngawe. Hawu mina bengingibani, hawu mina bengingibani. Hawu mina usike uNkulunkulu kutakwenteka exactly njengalokusho. Malibonge igama lenkosi. Malibonge igama lenkosi. Sesiteshoma dikhali mawukhuluma. Uthi Jesu nanine kukholwa. Kukhona into lengazi ukuthi make indida ku Matthew chapter 17. Wafuna bo verse 20. Ngathi indida kancane uthini? Uthi Jesu bathi ababuye batheba. Lo mkhiwane lo uqalekise idolo nanguye sowomile. Uthi Jesu nanine kukholwa ningangabadi. Nanine kukholwa lokuncane. Ngesikhathi akhipha leli demoni lesithuthwane nge17 Lord. Nakhipha leli demoni lesithuthwane bamfikela ngemuva. Ngasese bathi kwendiwe yini lokusileki leli demoni lingaphumi kithi ngoba nathi sente exactly lokwentile nawo. Uthi Jesu kwendiwe ukuthi nini nekukholwa okuncane. Kanti ngiqinisile ngithi nangingaba nekukholwa lokuncane awu Jesu awususisanganisi. Kwendiwe ukuthi nini nekukholwa lokuncane. Kanti ngiqinisile nangingaba nekukholwa lokuncane. But lokuncane wamuva sewunenvo lekhona lapho ngivumeleni ngisho usikholo nani ngaba nekukholwa lokuncane inkinga ayikho ku small faith but equality ye faith sanibonani bathanda ngenkosi lokuncane lokungaba njengelihlavu yedlula mthi uthi ngiqinisile ngithi ningakhuluma nithi kulentsaba hey wena lethi inkinga takho tintsaba but uthi Jesu ungakhuluma nisinza baqhukuleka icukuleki ningakhuluma hey yabona make shonge namhla ngathi angasiwa ngibhalela ami iBhayibheli nami nje ngingumlimi sekhona khona silimo lengisadi ukuthi ngingabhala ngaso ngithi nangabe ninekukholwa manje ngaba nekukholwa lokunjengenhlumaya uyathi ihlumaya ngibone imfihlo enhlumayeni kunhlumaya uyikhanza ibhotshoswe yingombolwane inetimbobo ungaze udlale ungumntwana umoya ngale ibhotshoswe yonke lenzawo inhlumaya but aseline uyijikjele phansi ngathi ngibona umfati lobhotshoswa kodwa bese liyana ivula yasezulwini liwe livi hey lo mfati awuvukise kwelibhubesi kwente njani na kunento lengabholeki sengiyathandaza uma sitawuphuma la sihlomile funa sikhali lesi strong kube sikhali sefaith kuthiwa nawuhlome ngale faith uvika imicibishono levuthako yasathane kuthiwa mabalo kwakunelihawu lebebaliphatha libe nesponge lesinemanti kanti letinjumbane labathi jikjela kodwa ivuthe emalangaphi masifika la sithi asigwaza bese siyanhlihla okusho ukuthi umfati ufuna ahlala amanti ngamandla kaMongcwele ane faith kodwa amanti iswe ngamandla kamoya masikuyafika kuyanhlihla baze bamangala ukuthi umfati uphila njani lo kanilalela lo mfati uphila ngelivi leli siyawunyathela tinyoka kubethe ingodi siyawubamba tinyoka kumathe ingodi yini lebulala thine yidoubt James 1 verse 6 James 1 verse 6 bese siyathandaza ngifuna ukuthandazela umuntu taba faithful ade mfundisi athi angifundisa mina khuluma ngale nkinga futhi ngiyakujabulela mina kulilelo sto delete namuhla malibonke igama lenkosi malibonke igama lenkosi malibonke igama la Jesu hey wena awusufana nemfati longakethi lamthandazweni ngeke ukuthi nje unekugabada ngeke uthi nje unakukholwa awusufana nalongakethi la wena ufika endlini yetikhali kuvuliwe aphuna takho tikhali uyawubhekana nesitha sakho sanibonani bathandwa benkosi James chapter 1
funda verse 6 kepha locelako kepha locelako akacele akacele ngekhono ngekhono angangabati ngobe longaba ufanana neligagasi lelwandle likhutshwa lidanyaniswe ngumoya ngako ke ubikona mfana ngako ngakho ke ke umuntu lonjalo Angabocabanga ukuthi angabocabanga ukuthi inkosi inkosi iyawumemukelisa iyawumemukelisa lini. lutho. kanti ngibona ngathi make kufuna silwe naleni nto engingabada la sewuthandazelwe bekuwe konke but still unengabada lisike le Bible ngeke uthole lutho so why are you wasting your time ngathi lokho enani ngamane kusase sengilwe nana ngingabada ngoba uyathi lokho singuwe lo ngabadako ake ngilwe nana ngingabada ake sithi ikamali lika Jesu limnandi lona ke limnandi empile likuphila lona likuphila lona ikama limnandi lona ke limnandi empile likuphila lona likuphila lona lona liyaphila lona likuphila lona ikama lika Jesu lona ke limnandi empile likuphila lona likuphila lona liyaphila lona Jesus likuphila Hallelujah Hallelujah simile ngathi nyawuthethu sasonzela kuye utawukutamaka ayihole lenkonzo kodwa ngifuna nyalo ukuthi nangumuntu lo wathi kahle ukuthi unekungabada futhi yena ude isikhathi sekukhuluma ngelivi ukhuluma ngetinkinga takonke malanga shintsha le language shintsha emadoda lalishumi ebulephele kubazanga shintshe lengoma lebeyihlabela kuthi singolile ngazanga philiswe kodwa philiswa njani na ashintsha lengoma hey shintsha soma ngekhala letingito nawubuyela lemthini kakho soma ngenhlonipho soma ngekutithoba yekelela kusomandla awusuphakama kunendvodza soma nekutithoba hamba ubude boSara hamba uyobude boEsther batakushela kusinahlomela boMordekai azange sagijima sababita sathi ngoba inkosi kuseclusion awufike lapha wena Hamani yini lo yendaba but wahlala wasasesifaste bese ngiyangena nangabe ngiyafa dawuthola inhlakanipho mawusonza la kusimakathi lo James chapter 1 verse 5 uthi ukhona yini lo swele kuhlakanipha akete uNkulunkulu lo phakuhlakanipha ngekungakhethi but maketa angeti agcwele kungabada nabahlabelela bathi emabhizinisi awile hey covered wise emabhizinisi wena kuhlabelela uthi ngesikhathi sebulukhone when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord will raise up the standard wowami Jehova nakwehla yena uyenyuka angeke ahambisane nesimo akasiye lohambisana netimo
kodwa nginofacana netimo. Ufuna ukuthandaza nemuntu. Fundisa. Ngiyangabata. Ufuna nje ngiyakujabulela nalokulilela. Akulilela kokona ngiyakujabulela. Umva ngase wonke umuntu ngawe uyangililela. Ufuna ukuthandaza nawe sishintshe le nto la. Ungaphuma unjena la. Ungaphumi la unje. Phakamisa isandla sakho nawe uthi nangimina mfundisi. Thandaza nami. Oh Jesus. Ngiyababona abantwana baNkulunkulu bethembekile. Blessed be the name of Jesus. Sinikethwe ifaith nyalo lesitawuphila ngayo. Sinikethwe ifaith lesitawuphila ngayo. Ngesikhathi saphala umpostoli Paul asikhona ikhasi ledako, but my righteous shall live by faith. Shall live by faith. Ngesikhathi sekusuka kusabekwa naTandla, kodwa laba bangebamba batawuphila ngekholo. Khulume kahle makwasendoza. Yathi ungayi Jesu khuluma livi. Kukhona indvodza le John chapter 4. Yona yayimlanzile mbamba. Ithi asambe Jesu. Mngane wami uyagula. Uthi Jesu ningaboni ibonakaliso ngenikholwe kanzi. Hayi ngeke. Ithi le ndodza yehla Jesu. Uthi Jesu hamba. Hamba. Umbana wakho sowuphilile. Lisile iBhayibheli le ndodza yakholwa ngemavi aJesu. Yavele yahamba. Mayifika lekhaya. Wena lesimo. Dasitawufika lekhaya. Bese uyasibuka sewusikhulunye ngabani isikhathi. Khulunye ngabani isikhathi. Bekungibani isikhathi angilahla kungabata. Bekungibani isikhathi angishintsha ilanguage. Timothy yashintsha manje. Egameni lika Jesu. Ngeke time Timo takho. Usekholweni na Jehova. Yasiyafika indoda wathi usale waphila. Yathi ngitsheleni uphile ngabani ngoba beyinga chance. Phakamisa kakhulu isandla sakho. Oh, blessed be the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngifuna nyalo wena ubambe na igama manje. Okholwayo. Okholwayo. Indoda. Yena unokuphila. Ophila lo. Okholwayo. Okholwayo. Indoda. Jesus. And now when Zulile, say uphakamisa khona lesandla sakho. Sale ngekhuta lo moya waSathane, umoya wengabata uNkulunkulu. Umoya wengabata uNkulunkulu vele sele. Ngoba siyathi na ungakamngabathe na kanjani usehlulile. Sengiyawekhuta manje ngegama lika Jesu. Lalela wena moya lofanana nelikhakhaza. Lalela wena moya wengabata. Ngegama leJesu lona lutha lelimile awunamandla. Lalela wena moya wekukhuluma nge-negative. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Sengibhekene nawe ngegama lika Jesu. Ngiyayigugula ngegama lika Jesu. Lo sewuyakholwa ngemandla kaNkulunkulu. Uyashintsha kwesabalite. In the name of Jesus. Because our God is above everything. Ngegama lika Jesu Kristu
sesirelease amandla emthimbeni wakhe, engqondweni yakhe. Siyamkhulula egameni lika Jesu Kristu. Moya Oyingcwele membathise in Jesus mighty name. Amen. Ake shayele Jehova tandla. Ake sibanga umsindo wenjabulo. Asibanga umsindo wenjabulo. Jesus.